Bim, bejeleng kakak baru. Banyak kan ngarap. Terputus si Brayu. Munyi nona. Anak terdua malik. Astaga, le bojak teh. Kakak. Apa kak? Pakai tom kembek kepada. Kembek em kakak. Terputus kisi berayem kah? Anu terdua kendah kanak. Ini kegalau. Tendek jogang kita mau sekek kaji maran. Iwa, biasalah mama anda luwe mageres. Biasa kang. Mama setia itu tahu jaga komitmen. Saya tahu ngertiin perasaan Brian. Ndek saya depin pendak mau terbelen nam. Ya lebih. Tahu. Kakak, sunat anu dengan kangkon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpuji dekat terbang, teh nak dekat tumbang.